kwa Mungu. Atiko mwajama ibintu yambiriye uvuze igishukuri yerekana inzira inyenyeri ndoga yuko kinga kwacu akakarukombe manutse mukiduhera abanyagihugu bose nawe se nayo wawe andiko ndaperereza ukuntu gusa urabona rero namujyango yikeneye ni kandi ikintu rero sinzokwigira nakuvanga habe na rimwe nzogukunda uri wenyene muri rutoki rumwe ubiriza urabona naka karukombe sindakakugabiye nahi wawe ndakubaza turi eno nembwa mu rukundo nakidakogwa muriko urumva uvuze bisabiba naka sindakakugabiye ngenje ntombo kandi umuntu azoguhenda ngurumva ngo ndagizene ngo ndamuhebye ngo ndabonye ngo amvanga jewe nyaga n'umukobwa uyu umwe rudehe kukuvanga ninko bogarura Yesu imyaka cyane ugasimbiza Satani ngakwisi bakamutwara muri Yorodani ngo muje buri ndiyo n'amasezerano rero yabibiri nico gituma azokwigira ndakuvanga kuko Bibiliya iravuga ngo umugore n'umugabo n'umwe nanje kujya turi umwe sinzokwigera nundi mukobwa mpamagaye nabariya wisama ajeye vipi sikuoni bari ibyo numva baguhenda rero bya kuntu banyitiranya bakanyitiranya ngurumva ngabandi jewe wenyene umwe rudende bakwitiranya urumva urahindagura Yusuf hola vipi mani meze neza ndashimira ndabona kakosta kagofasha none n'amajimu ndamiramo mani uyu mukobwa umubona gute yo disiye twikundani ngerageza kuraba amena ariko kibatangaje aratangaje gusa mbona shikira umwe wejo rero cyangwa mwari kumwe hirya yejo hano ko bana kakomesha imbono kumuhota kiye kwera impaye ndabo umwe mwari kumwe hirya yejo naho bahuriye mama niwe musigare cyane ko narengana kwera igire yibeshisha ngakunda jewe ndumu nene maramaye iri mwana fyuge kuru ya bana bashishiki ego ibyo binezera kabisa ndani yahuzanye twese ariko mudekona yangu washikiye nko yaraje ndashiki ego nikigenda gukumbuye ukubona nawe wari wagira ngo imisatsi yose tamvugisha oya aho tuba turi busy nyine nawe ubuzima urabubona ndabona kabisa biragoye hirya no hino ugasanga urundi yari akabura n'akanyahoge na kwa umushumi oho umushumi yo ndubari hatari kweli gusa nawe kweli nta pera ndarimero ishavya rangoye telefone yanjye rero none kaya yagize ikibazo rero niyo mpamvu agikorera ko kubahiye ego nikuri mujyango nzahita nanjye nakunda ke eni umva no niko tero ukubita mbanye nushika mbero nye Yusufu bibi fresh meze neza cyenda kubona Yusufu baby mwiza story na wewe nimeshi kweli emwa berize muga kari karakumbaza yawa yakurose neza canke akuno bitagenda neza ujya mushikana aragora nanye narazingu Mungu shanira urabe neza kuko hajya ahantu kwa Mungu atiko mwajama ibintu yambiriye uvuze oya rekana nanye nagende arabizi nyene urabona muga ahubwo wewe urabe ukuntu ukegera urabugenda hakiri kare mani wewe kandi ipisi ujya mushikaza arazingu ndabazi bajya ndagenda kubwirese ibintu yavuze byose ntibaze yuko je ntibaze yuko je ndi umwana suko guteshanya umwanya mu buzima bw'ubu si byiza bikuranyumva amaje ndo gutesha nawe urabizi umaze ko abahungu b'uko mumeze uko
muteshanya umwanya mukagira abantu bigugu nawe mbese urumva utera inda bashikawe si sawa mushika niwe wateye inda cyane aragera igihe ukiyumvira yuko je ntoro wundi muntu andondera nka wewe biragoye gutaha sigaraho ugenda ubandanye ubuzima bwawe nanjye ndagiye kubandanya ubuzima bw'iwanje murabonye